Okay, díomh carja agus fáilte arásniu. Seo an obair don céidín. So rachanmuid tríd an obair atá fága. So, nuair téimiid isteach go dtí an OneNote a rís tá muid ag feiceann ar an bhéilire. Bliana 3 seo an seachtain an fiche lá go dtí an carlas fiche. Ní raibh aon Gearmánis a gcuimhné agus rinne an fórmhórdíomh an Gearmánis an lún, so más sibh tam anasást le sin. Ba cógus fi denmh an ceacht seo ó leithnig tréis a hocht go dtí detréis a ní. Agus an sin tá sé glanúnt an obair atá ar an leithnach leis an darlás fiche de mí Abram. Be muid ag feiceann ar 2040 a rís, Gnáth Leibheál a rís, cuid F. Agus an cústá sin fiú leis an testa sóisireacht nua agus an legan nua de gacrod. Tá samplaí de seo I rointas na papéir samplach, so is fiú é sin a cleachta fiú nach chuil sé róchasta. Muna féidir libh an fuair Microsoft a oscailt, béis sé an seo, agus an sin chuir mé an nastan fís an YouTube seo is seach an sin. So sin ráite rachmuid is seach. So ar an gauging, tá sé rálinn fuck. No, tá sé rálinn caithmuid text F á léamh ón scrúdú Gnáth Leibheál sin an nas go rís go dtí an SEC. Agus freagan na ceisna ar an bhar Microsoft híos, ba cóir duit an obair dhéanamh le linn de rang Gearmáise ó leithnig tréis a hocht go dtí detréis a ní. Mar a sóldíomh inis, bé an bhuiir Microsoft sin ag dúna an maidin dar gcionn, so maidin de Jardín, bé an firm sin dúnta ag leithnig tréis a ní. So muna bhfuil duchceann denta got ag an am sin bé tuag fáil rí fustweim, mar a tharla do cúpla sibh sin maidin inniu. Bé an nastan YouTube an sin. Right, so, anna éasc inniu. Tá text an seo agus is córá idir Bert, idir Tamara agus Robert. So caithfí tú an córá na umlan a léamh, agus an sin caithfí tú an ord ceart á scríomh síos. Now, tá ag rá libh inis mullamdíobh bhór cuid freigraí a scríomh amach ar dús. Mar nuair feiceann sibh an bhuair Microsoft atá le líne seach, béis sé Jackar mátá sibh dúr chuig denna bheith suas ar an spotta. So mullamdíobh go láidir ó thaobh cleachta leis an Gearmánis agus ó thaobh an teanga a eolalam. Mullamdíobh é seo a scríomh amach mar ceart a dosach agus an sin nuair tá an legan ceart sin agus mátá tú sásta leis ta seach chuig an Microsoft Form agus an sin líne isteach do cuid freigraí. So mar sin, béis sibh ag dul go dtí an SEC, béis sibh ag rá gur léigh sibh na termiachtaí agus na cnílacha mar léigh sibh hena féin iad. Béis sibh ag raibhnú papéir scrúdtha agus caird ag tasta sóisireacht Gearmánis agus ag dul isteach go dtí Gnáth Leibheál as Gaeilge dar nói. An sin sricí sibh Teil F. So ascríomh an córá meascaithe seo a leanas agus chur na habartaí san ord is logic coola. So we'll do a zoom isteach. So tá an tidal an a cabhrachtún mar dearn sé dea noia hunt. So tis a gcuin an focail hunt sin madra, focail fírinch gnach é, agus is dear noia hunt, so it's hunt nua. So an céad lína atá an seo. Einen neuen Hund, super, wie heißt den? So einen neuen Hund. So sin sa accusative an sin, einen neuen. So níl an madra an príomhrud sa Albert seo. Mar sin caithfí ceiste bheith an sin rihré, nó rátéis an sin rihré, atá chur rud ag an eile sa nominatív. So cáimeadra cuairmach le sin. Super sin éasca, wie heißt den? So cad is anan do an sin. An sin an darlín an seo, ist ein junger, brauner Cocker Spaniel. So, cén sais madra é? Well, ist ein junger, brauner Cocker Spaniel. Ok, tá siad ag tosú le Robert ag teachta seach agus Tamara ag caint. So, hallo Robert, du siehst so glücklich aus, erzähl mal. So, hallo Robert, feiceann tú an sásta, glücklich, feiceann tú an a sásta. Well, aussehen is tá an cuma sin ort, tá an cuma sásta ort. Erzähl mal, inis dum. An sin heisst Bello, so Bello is anam do. Oh, braun, wie süß. Und was macht Bello, wenn du in der Schule bist? So, oh, done,
Anna glóte, anna jas, na Zeus tisgribh sin millish, but ní muidir grá bhfuil madra millish, tá fochail eile a gcuin agus sin glóte. Und was macht Bello? Cad Jen and Bello, wenn du in der Schule ist, nur atá tú in der Schule. Ein Hund, der Fußball spielt, klasse. Madra, na tá an der seo, ag denmh chuirsíos faoin animachal atá treéis teacht hana féin. So, Madra a imríon pell, so tá an der sin ag chuirsíos faoin Madra. So, der Hund spielt Fußball. Sin am rud atá asnamh. So, ein Hund, der Fußball spielt, klasse. So, Madra a imríon pell, iontak. Ich habe einen neuen Hund bekommen, Tamara. Ich habe, rud ag an gom, einen neuen Hund bekommen. Now, sin simul, because sin ish is a nominative, because it's ich habe, einen neuen Hund, sin madra nua. So, ke atá taréis a madra all, tá mé taréis all an ish. So, cad atá faiche an madra. Ní raibh rá ag an madra, tá madra ag teachta nia an bríthir, agus tá an bríthir ag léirú chunkar ar a madra. So, tá an focail madra sa accusative an uair seo, agus an sin tá duine ag leabhart arás le Tamara. Ein schöner Name. Und was für ein Hund ist Bello? So, Annam, Jas. Agus was für, kein Sais, Hund ist Bello. Chineska, spielt dann im Garten. So, im Riensche im Garten. Neil McAstruschen. Meistens mit dem Fußball. An Vorwar, nun Quidgesmo, mit meinem Fußball. Le mo. Leafroach. So Cade Count, hallo Robert, du siehst so glücklich aus, erzähl mal, tut mir leid. So an sin lannen tú rai, so mullam díobh é sin a scríbamach agus an sin nertain sibh struck an bhirm. Shuck cadatá goibh, so in our níliscom. So rownigé sin ná rownigé níl sé fiúntach agus níl ein pointy fáilde sin, tá pointy fáilde gach ceann eile. So sin an céad lína, hello Robert, du siehst so glücklich aus. So chur mé gach ceann eile isteach, gach or an sin, so an sin caithí tú, hello Robert, du siehst so glücklich aus, erzähl mal, rownnig an count sin, rownnig an count sin, rownnig an count sin, níl méid rownú na cín ceart, so ná bí ag féchant ar seo mar na freagraí. Sean just hain dal trí. Agus an sin ar tatú craig na, Brew send me an email receipt from my responses. Tá seo as 8, mar tá 10 pointe ag dul ar gach ceann seachas an céad ceann, so tá ní ceis ní lína gan ceann sin 8 lína le lína isteach, agus an sin Brew submit, agus nuair denan tú sin joí tú an rifust leis an ceart condenta ar sin ag rá cad a bhí ag geart agus mí ceart. Agus sin é, anna scopi agus anna éasca inniu,